stüdentler, sporcu stüdentler, bugünkü şara ayarlarımızın sizlerle ayarlarına çok büyük kalay. Şu sporta karşı kırmalar ve kızlar öldürücü bir şey. Bilim alımının kadar spor günün emeklerimiz hoşuma vakit koymuş. İşte değil, o nesi bu nesli bizde başka sporcularla uçurmamız sonuçta. Özgürlüğüne deniz hakkının kapıları arasında sporcu yetişkinlikleri hareketleri arasında bu üniversitede ilgili doğru metasına kullanılan ulaşımda üniversitede eğer başka üniversitede 5-10 bin student olsun, 26 bin olsun, 26 bin ümit ancak. Çocuklar üniversiteler düşünüyor, çok uçta gelecekte Akçatepe bölümü, kan bölümü, Kızılostuk bölümümüz, personel, toplam kaybolarlar oluyor. Mümkün ortadan çıkar, şartlardan çıkar, ayrıca uzun üniversiteden alıp çıkar. Ben rektörle beraber geçmişe aktarıyoruz. Biraz çok daha sizin sözleriniz, studentler için, sporcular için ne biçim oldu işiniz? Artta yaratkan, kalgan, ola durgan bizning to'yagimiz tersine. Sizler jarqirab tursanlar, sizlerin deningler sap bolsa, sizler bizning Borasan üniversiteti emas jalаңda. Kırgız sportunun jiregini öydürüp, jelbiretip kötörüp tursanlar hem bu jaman mı? Muna bizning vaqtda kança degen güreşçiler, boksçular, bölök sportun türlerinden, fektovaniyadan başlap, barlık sportun türlerinden bolgan. Ana bunaki Beyakta bir nerse biz jana fakultetifte açıp koysak, fakultetifte jana koysak, har bir sportuna meyli bana 100 kişi gelsin. Men seni tanam oşama. Meyli güreşke varsın. Biroq bizde buna azır fizkulturanın общийлык koygunun natijasında bizde o fakultatif har bir sportun türüne направление veriş bizge öte kıyım bolot da. Oşon üçün sizge çoğun rahatçılık, şunu buna aytıp kettiniz. Şu fakultatif kılalı dep.
Ansız biz öz albayız. Oşon üçün har biringizin жүрөгүңөр geleceği üçün, yeni atanın kılgan kızmatı üçün, ulular üçün, üniversitede bizde okutup, bizden arkamızdan sapalap жүрген ağay ejeyler üçün, oşolordun har bir sözün uğup, düşkün turanı kaltırбай, sporттun türlörүн kaltırбай, katışıp жүргөнгөргө мен аябай сурана делем. Негізгі спартакиадада өткен мақсаты жасында болған универсиадаға даярдық. Ошо даярдыққа даярданып, биз жакшы результаттар беришибиз керек. Анда бүгүнкү 7-нчи спартакиаданы ачык деп даярдайбыз. Жеке чечим кабыл албай, ректораттын отурумда бул маселени коебуз. Биринчи орунду алгандарга может 1000 сом беребизби, же 10.000 сом беребизби? Экинчи орунду алгандарга 5 сом же болбосо 5000 беребизби чечебиз. Анан эң дагы айтып коеюн, анан бул республикалык оюнга катышсаңар аякта ставкадан да жогору болот. Керек болсо эми балдарга жана айрылышкан кыргызстанда депесиңер, контрагатын 64%-ын алып бергенде дагы маселени карайбыз.
мен ұтып кеттермен айтып қояйын. Аман болсақ, дағы шындай беттеушілер болады. Кейінгі ойынға әрбір факультеттен институттың өзінің формасы болуш керек. Анан алдындай болады, аны университет алып береді. Бирок бир эле шарт, мына департаменттин директорун айтып коеюн, силердин көзүнчө. Ар бир факультеттин деканы болобу же силер өзүңөр тандап аласыңар. Түсүн, кызылбы, сарыбы, акбы, анан немесин дагы. Эмне деген жасуулар болуш керек. Бул ишке декандар рапорт берет, биз ошону кийинки оюнга сатып беребиз. Ошондой болуш керек, силердей болуп баргандай кызыл-тазыл болбош керек. Мен тигил университетте иштеп келмедим, ар бир факультеттин өзүнүн формасы бар болчу. Бирөө жашыл, бирөө кызыл, бирөө кара, бирөө ак кылып, анан ошондой мисалдарды билип турчубуз. Бул деген физика факультети экен, бул химия факультети экен деп. Бул да силерге чыгып берет, ошо футболканы кийип, ошол факультеттин намысын коргош силерге абдан керек болот. Мен мына көзүңөрчө айтып коеюн, департаменттин директоруна айтып коеюн, декандар менен сүйлөшөбүз. Эмки оюндарга чейин ошо размерге менен кыздар командасынын өзүнчө, балдар командасынын өзүнчө спорттук кийим алып беребиз. Батинкеден башкасын. Батинке кымбат ал. Сүйлөштүкпү?